I pored svima ljudi, danas ću vam pokazati kako da vam brže radi Windows 10. Prvo kliknite dole, pratite mene, kliknite Task Manager, otvorit će vam ovo. Idite na Startup i isključite ono što vam ne treba. Imate dole Display, idete sad u Settings, System, Power and Sleep i to stavite na Never i sad idete ovdje tu i kliknite ovo gdje ja pokazujem i to idete, kliknite dole i sad promijenite to i stavite na Never, na nikad. I sada sve što traje je da uradite, idete privatu, idete lokaciju, to isključite sve, samo zadnjih 6 nemojte da isključujete. Nikako, jer vam treba. Samo pratite mene, i nemojte nikako da isključujete ono za uređaje, to nikako. Ovo stalo isključite, samo ovo za uređaje nemojte. Isključite, koji će vam task isključite, Messenger isključite, Radios, Otter Devices ne isključujte, Background isključite jer to najviše i ovih zadnjih 6 nikako ne isključujte. I sljedeće što treba da uradite jeste da idete, izađete iz svega to i ukucate Run i uđete u to, ukucate temp, uđite i sve to izbrišite, stavite u kantu i za smeće i gotovo. Sljedeće što treba da uradite jeste opet da ukucate Run, da ukucate temp posto. Znate na šta mislim. Ja ću tu da vam uveličam sliku da bi vidjeli bolje. I sve to izbrišite šta je ovdje. I evo ga, meni se briše, sad će se izbriše za čas. Evo ga, briše se. Ono što ne može, to samo skipate. Sljedeće, uđite tu, ukucajte Run. Ukucate Prefect. I OK. I sad sve to izbrišite, Continue. I sve to ljudi izbrišite jer vam nikad neće trebati. Samo vam koči kompjuter. I sada kad ste ga izbrisali samo skipate to opet. Idete to izbrišite u kantu za smeće. Znači ne trebam to za nikad. I sljedeća stvar koju ja vama preporučujem da uradite jeste da skinete CC Cleaner, Driver Booster i ovo tu. Imate linkovi u deskripciji za sve to. To bi bilo to od videa. Ako vam sviđa, lupite like, subscribeujte se za još